sua formato cattolico di Gesù Cristo, la poi mi porta lo fatto, non mando il gatto prima, la sia perché poi portato mai, ma tuo, lo lavai fatto, lo amaro soffio mio, ua whawhai, le tua le rofu, ua wai na iliu, utarutau. Utarutau te rau mai, maunia, le neka e a fō, a se asu sa o mua, o le neka sa fō, utarutau whai mara. Melea, tātou te ieu whawhai ai, le sisi o le kua, e awe le neka koi o maia, e o tātou ia le kua.
filia o nei a susai ma le whasalonga le tusifaita waso le kare sia o mai ea le whanai tuai whanai na whau na ia mareto o mga koe rua a mata le kate whaikara ma le whai kotono whanata mai le whai kotono le rua mareto le kate koe rua a mata le kate whaikara ma le whai kotono o aku le whai kotono le rua o le a kate whaikara whaila whaafua iai a whama mai e a whiokia o tātou mai. A ua mai nisi e a te ia, o a mai te matasupa, o loo whakaina mai e le tō whā. Sila fia Yesu o rāku whakokua, no whetalai o pēr o ia Yesu, no wata li ia, o whamana o una a wansara. Se anu mea o kautala ai whapea ni te maka, o whai ia, ina whai a ea i a te ai, o le whamana o ina o wansara, o anā o te tasi, o le akua ea. O le whea whenofo, o le whai atu supa, o whamana o ina o wansara, o le whai atu nā kulai ia, ma awelo moema masawata. Tātou o whai kara whakasi, o whai kuskutasi, mai whai kuskurua. O te whai atu te atu whai, nā kulai ia, nā awelo moema, ma arua te o whai. Nā kulai ia o ia, ma ara whai ma moema, ma sawai ane uma o nā kulai. Nō whute ea ea e nā kulai, ma vi ea i e tua, ua whapea. O tātou rei hoa mai ana mōtu se mea whapea. Muia le tua i kātu whakau o kātu whanonga, au whekalai mai au i ana whanonga ia. Tu mau ia te ia i iu, nei māsuma, e o i whanau lawa. Amen. O e te unu nei e whakaeina o tō whina, ia mō ngā roma o nei o Samafou, o te wāau tuai, a mōre mōre, ia tō tō uma o tōwhi o whiwhiria, o tō whima o nei o Sam, e se sumai lumone, la ai, kai sampo ia, whaunamoro, ua whiwhiria o tō whaimālonga, ua whaihona ngā roma, koe ngā mena le tua i te tosa,
fonga mai o tusu ia i o tō ia e whai mo tō whātonu o whaamafu whanau nei o mawai o tō tawamu tonu na ngā mea wa auna i ai o tō wima i lea i aso i o tō mea tō wa whakauina o tō i karu le rei o tō ia i a kua i o tō kinu o tō ngā o mea e koi o e skese whoia o tō mea tu whaina mai a rofo tu noa o whoina mai a te kato o le perfecta i a whakauina mai tofu o e whakauina o le te atono i a whaia e whaia o te atono o le awa i a awa o atu i o tō kāna whai i a mea o tō mareo whiawhia mai i aile atu o whaina mena i reisa mea e maa nā te mai vai tō rina e oku moni i o tō sisi i anu tōnu ma le whakatua ma le rofa a toa me whie a kasi na ngā tō e wā lau i a i ai o loko no mā. E a whai o le se koto i soto o le atu i a i atu. Le e whoa i te mai i te ngata uma mai le tō e tā o tūka. I a o le atu mai whakautu au lawa me masa sa. I a nofo e a whiona kamiso i tonu le atu tonu i a tēlera i poto umara. O mea ni foi o te whaia i a tau te rekara o e a mio i a whaia marawa i a mea i le swafo e ri o Jesu. Mai whawhitai i a kua i te maa o noi i tātou tā. Le atua o mātou te maa. O au o onei, o tofi ma whiwhiria, o walaunila o ngā rena a lauwhi, o e neito sanfo. Tālo no mana se e whaia ina o rātou tanata. Whātumuina i ngā tō o tumu a tutu. O hari mea tanai, i a rātou maua e usa, ma i a whātou kua i lauwhi. Ma li loko tautonu, e rei tu rāwhakina so rātou. O mātou tu tāre e, a rātou no suafa Jesu. Amen. Nā tātou mwhia i te kua e pese se lau tonu su mai tō. Se lau tonu su mai tōnu pese. Amen.
rofa fua, ma le rofa motu tu vale e lau fua. Alo o rofa le atua o whalia i nerika e a fua. Lo koe mo moni mai, o le soifua ma le ola o tanata whatutua. Wau e kalesia o lo wāku. Tua maa mutina mātua, o mātua e ola o le whana. Tala kai toa o mātua ia, e se iuru whare mai na whana. E whawhoi atu e rima, e whamanu mai whanekama. E mātou e sua mai e alofa tele leo laufu. Ua mātou manatu leo. E mātou whaina wala. E ui lapa o ana nafi, mai a so, ai ei lapa whawhika au, ma kuore ana. E lama tira ai, e soifua ma mātou o. Whakaile, whawhikai, i lau whakautei koi. Ua whamalo kune, ua whawhikai a rofa. E au manu koe poto manuia, tono o manu tāpo. Whawhikai leo, malo manu marosi o whawhongia. E maisi o lei nasa fo, ua e whapoko mai, e whakawina waso o manu. Whawhikai maa, ia o whamia. Ele mo le ama mahi. Mako kufu te o whao me o le mo le alufu. Whawhikai o me arofa esi. O e whamia ai te mati. E na lue ai. Whawhoi atu e vi ima o alufu. Whawhikai e koto, mo e a te mai. O e whamia ai fo i mātou. Wā whiau ngā rema mtuti. O wala wina ai o mātou tanaka. I tutono o ngā rema. Whai ngā rema o mātou. Tono ai. E whapea la whiau la mana. Whawhikai o whamia me whanau. I o loga ako tukua, e maisiro lako ola ao. O le whasisirina o nāku whawhikai. Ka o runga lava, ia e sua o ao pere o rea saunia i tauranga o tongo, ao whamana roma o i mātou o tanatasa. Ni o mātou maua leo, ma maua ki e. Tu maua o whio e vi ina, o whamanu, o i whawhikai o leo manu, o sisi esi. E i māsu mai o i whanua. Ka mā, mātou e mona lava, o mātou māsiasi o wae, e kusa lava i mātou, ai no mano au fi. Au mano au kanaka e a kopo. Ai sete e mano tenu. E si fi. E leo mano whaleto.
wā o mātou o tangata. O tangata e whaia pēr o mātou manau, whātuko nai, rofi manau. Ele foi o temi, o alea toa sa mātou o manau, whātaka e luma, e wala wina. Tofi o tute o wala wina e mātou. E foi temi e whasausi e tamata o amanaku whamau. Tau talana foi o. Le rongo maria o whafoma ma whaina e mo. Amanaku isi o mātou tamata. Mātou usua Keresia. E foi temi whale tonu ai ma le a toa ai. I ute whale mātua, e a o ina whana. E mo i tere lava o mātu se, mo whale tonu e atua, mātu kato, e si e whina. O mātu o atu, o mātu loko whamau rau i o buma lei, awa whamai. Ama ngalo mai o mātu i whoka. Ama ngalo o atu o tamata. Tau lava e mo tāu o tofo i o Jesu o mātu li o mātu whao. I e whama ngalo e mātu kumara lau whana. Le kua o e lofa fua, mo le lofa mutu tu vale lau fua. O lau fua e whali ai, o mātou mātou. O le pua sa i nui ai te mata. Mātou to sa i marosi lau fiuta mata. O ngau lau fiufo, e a te toa ai, so mātou to pua, so mātou lau nau. Whamanuia mai, e i whonga lau taisi. I e whamanuia mātua, whamanuia to māma tina mātua, whamanuia fwoi whana. A o mātou, a mātua, a mātou whoroma i le neto sarafo. Mātou kutariou leku, e e ola whitāna whanaka, oro whamaru maru mai. Na mātou kāra i lau whio, ui pui mai o ao, la vea, lau whamaru whakaru. La vea i nei e kāresi i maratara le. Whamanuia whuafona marasina u, whamanuia whaelma marwena, whamanuia whuki o rāwa unu whana. Iei whuafona whakatiki o rapulena, lau kāna wena marau kāresia o ao neto sana, e au i kia eo ao rofale kua mea. Ni e tau nuu ma i te pēr te vi ino lauwhi. Māna tua e mātou whakāra, o ka mata o mawhakia pēr o tina ina, o rātou tina, kāra o ao whamaro, a rofonia i rātou. E iai, e mana lau furu tofu tima, ka manuia i wai a au fua lau whamai. E whamaro ro, turai mai, lo rātou whakopua, i ia pēr lau furu lau. Mātou putara furu mai a rofa, mo a ina, o mātua o whanau, ua mo sia mafka mpele, no lau wala o ia me otu.
tinoa e au whanau whaku. E leo la whaina soa. Tāna fōi maruni o whaina maro. E ngā te Samoa. I nei maro te o Amerika. Whaina maro o au nau te. O iei lawa kue whasausi o te mati. Ia kue mai whia whamaro ngā rau rau whio ma o nana e taikina whie e sōsua musu i on taikai. Mō pēr tō whie Mau e nana le rofa ma whamao. E kai mui ai whina maro. Ia mau e o te ngata lau kere lo mungia ma lo whie. E lo whamia fu whanau ki nāku i ana omu, te alomu, le apua, e whanaunia i nāku tauwhera. Te ana fu mo whanau o Samoa i nāku uma ofu i nāku o nāku whufua, i tōno vai na awa nāku tene. E lo whamia o nāku tauwhera. So suanu whanaunia o nāku tauwhera. Ui pui o lāku bora le. Luma lea, luma san, a pēr fwoi luma whamai. E alo o tāre lei e me asa, pa mā. E alo mai mana o awhi. Te teini mātou whanamalomo stupu mai na wāwhua ki. Tāra o mātou whanamalomo. Ia mātou whalomo wana nungo o tō whitareha. E ale i au kona whatoa. O a mātou tukaro ia mō leo. Mātou gofo ni atu ia ngāna whatoa. Kua whai pēra o whina. Au a lava o mātou. Lou lau suafa Iesu o mātou li o mātou whao. O mātou tukaro o koe mei. Amen.
tusi foi te waso ale kare sia wa. Ia mai tusi o lopu kare sama ale kare sia wa. Tātou matua o mai mea tusi sa tātou foi kau na whakamononga i ai. Reko o tau koe rua, o na foi koe tonu o ke koe foi ka wina. Ua o mai nisi a te ri, ua o mai o te mata supa, ua o whakaina mai o e to wha. Some hand team bringing to him a paralytic carried by 4 of them. Ole antuo leia sa mo mua o tau sama. Ole antuo foi lea. Ole lopu tau sama o leia sa e whape. Wo whakotua ma le sa o tau. Wo whakotua ma le sa o tau. France, faith, and freedom. Prophecy. E tā rua, le wo. A oa mata a whamaua kātou sā, o le neiko sana fō. O whea mau ai o kātou sā o tōmu. Ai foi kātou te whakatua i ai. E mau ai o kātou sabato. Nā o kātou whiere. O le foi kātou leta e au. O whai roma i ere wima o le mamno ki. O le autu o le nei asu sā. O le whamakala kara ina e maureko. I a risi tō whāna o maia o lātou woma. Ia Yesu mo se whamaro. O whai o mai o kawa, e kore a Yesu e whamaro ai na masana, no nono mama e whamaro o mai. The passage that tells us the concepts of France, faith and freedom, illustrated through the story of 4 men who bring their paradise friend to Jesus for him. A story that shows Jesus demonstrates his authority to forgive sins and his power to heal disease. Lo fai lo mai o nei foi tau e ka o so tanga ofa. O se mafu tanga tanaka e lano lako ma te soas kono. Yo lako uso waka. O whaaria e uo e ko whaa e ana rofa. E ana e lei compassion. Ma le tutu mau o e whiri mana. Perseverance. E ala i awi naka. Lana ko uo ia Yesu. E tusa lava. E whea mai i whawhita au. I le tumbo o talata. Tells us the role of supporting relationships of the 4 friends. Extraordinary compassion and perseverance of carrying their friend to Jesus, even when facing a large crowd. O tātou nātou tutu mau o le whia whiu mo whiu. Whaari ai o rātou mau i lona soifua mau. O lo whamamawhai mai whore tā ua o se whalako o tonga o te maka e o tele i rāno a te soswani. I a whalaka lata mai o maka i e. E musira. E a whainga. E a whainga
ai o lago Nautamata. Ona o e whakupu. Tari sa wapu Yesu i whakupu o mengo tō whaka. Sila fia Yesu o lago whakupu. Wheta lea kulea o Yesu. O watari ua whamana o una masa. Wheta makara mai o supa. O leo o whamana o una na o sa loto mai mawhianga o tibu. Wheri teo o teo sa. E whesiri ni ai o supa. Ai o taria o nā mea whaoa Yesu. Nāku rifo i o nāku wako, se āre mea o tau kala ai whapea ni kāta. O nāku manatu o whai e su i reku. O nāku o tomata le mana mana. E mai o nāku whasiki. E na whaia whapewhea na ia whamana lima mausa. Kua ngā mea o ngā mea kua e whai. Nā nāku o te nāka e te tō. Awa whasiri ni o le le mana lama i a te nei o te nāka e lama. E alo e. E mana ia i o te ane Yesu. E a kusu. Se ara mea o tō mana nākua, ia mea i o tō motu. O whea e whai me whina, i ato tō. O e whai ato me supa, o e whamana uina o me sara, o e whai ato nā kulaia, ma ave o wena ma sabata. O e uina o te siria Yesu. E rāko i mea. Roho i a te ia. O le a te ii o te mata. I le lau. Le ato o le kua. Le kure o le lata o le kua. Le tino kanata. O le whamana o mamomi. O le mana e whamana o loa. O le kanata. E leo whai e sanata. More tu, fai o fie leo. Fai mai, mare, ona foi costu. Ai peitai ni o tō loa, o iai ni a tari o te mata, i le lago, le pule, whamanamo i a nisa. Nau tani o Jesus. O te whai atu i ato i ngā kumai, i ngā are o mwema, ma amu i o whai. O tu rai lea, o e supa o ame o mwema, ma sa vani ane o i lato mo. Tonaka sa mawhaki, ma tina ika. Tonaka o le ese whamewoi, o leo sa loto. Go for Fulia, telling the man to pick up his mat and walk shows Jesus' divine authority to provide both spiritual and physical wholeness, freeing the man from both sin and physical pain. Nāku, o te mata, e leo whina ngaro leo e tuku. Nāku whasasiri o tapu stupu mo i lāku lea malama. Le whio mai o le aro lea. O sa wali ese, o te mata sa
Doi whawhosia a kotoa le marosa, mai whaamatorina o la masala, o le whaero masilia, o le mana o le pule au ao le atua. O ofo mai i la tōu ma via i le. O lato whapeane, o tātou le loa mai a la mua se mea whapeane. O lato ofo, ne o vaia i mama o le kua o no o nue, i le atari o tamata. O ofisi, a pēwhia o whisotai, e whatotua ma sautoa. How does faith relate to freedom? Freedom in Christ means spiritual liberation from sin's power and penalty, found through faith in Jesus. Jesus' sacrifice and resurrection. O le sao toma moni o le sao toma I a Cristo. E maua mai le talia I a Cristo, e le tono ma whakakua I a Cristo. O le sao toma whaelana. Whasao o toina ai I a Cristo. Mai le maosi ma le whasalama o le sao. O sao tomo o marosi tātou te ona ano tonua au ona whamaoni ia. Maria au tu o lotu tāsana o vai. Lotu tāsana o asa whareia au tu I tamata tuai o tamata matu. Le autua le aso ka loka sana nafu o matu. Le autua le mea aso sa. Wou whatotua mo I santo. Wau mai le autua le aso ka sana e nau ka inga a le karesia o au mo kātu. Mata mai ka mata tua, e o rako I mata, o wou, mai e masana. E ngā luna, whawhautua, whasoa, e ngā luna o tāra lei e Jesu Christo. E whasoa atu I ana tukurana o whaimai, Pastor aku sana. E aí chega se mobile e salto. O anão lugar político e estúpidos. E foi o dia ao gato bom. E logo mudar a marofa, famaondo, no fato tudo. E lembra de falar o mundo também. Altura, logo da sana da Cristo. A matai está com tanto fogo, mas não o leito santo. Ver katou mata matua mawo e carecia no katou uma fasoa cara de Jesus Cristo fasoa todo malo todo aí Como logo ela falou para o Fábio,
matua ufana ya mashi lana ikalisi kutalo lele orang meliu orang bertumbuh lama orang malu ya kutalo mawa yo mawa kia yo kutalo mawa yo sawa amin. So we will from I just want to put you back to the students. I'm from a one of the Lama, my family. May you see a Uso que le forma maioria o fato número calcium do carro de Jesus. Eu não vou ainda apostólico. O foi no mal mais que era o nada vai apostólico. Leva por falar que na igreja de Jesus. E quando vai a o ia fazer so tofwe leo nafanya na kamo na al rotimo nei utofwe usuni uto io tofwe nei leo kama tuma ya uya fape foi nei kuno uma al ufape nei kuno nei utofwe na foi leo io tofwe nei leo kama tuma ya biasa uma Dr. Freeman. Was uma área de reto, a feito de Dr. Failo vai no livro dele, editora Filmai, eu está. Leitura ao mato da manhã do lado o mola o mato faz aí ao fio o novo dia do Brasil essa unia o mato do mato o mato o mato kamana o mato kamana
ia tamo ia ni ma'a, no tino nei o tofi no sui o io ko whaia nei mea na whamanatuma ia. A te whai kuzo o mona rā ai, ui a whapea, o nei kule nei o whia mai na whōrea i ato. Io ko whaia nei mea na whamanatuma ia te, ia sa uma tō te whaino ai. Nā tō te tāro whakatai. Tāro whakatai mo ia reto ia sa umia lea, le suma te kai kia kono, ia tunu mai te mai tasi. Te tāro mo e wana ia sa umia lea, le suma te kia kono, ia Marcus Kay. Tātou ifo, Marcus Tāro lea.
Kalesia, Amega Fiel, the Aule, Lok Kausana de Kalesia, the Bekando, the Mata Matua, the Bekando, Matua, therefore, Kato will walk the fine Naruna, no fine Naruna, fine Damata, fine Maluma, fine Loaku, travel later, yes, let us set examples. Let us be examples for those who are in the darkness. As soon as the love of Christ, the one Maria Cato, the love of Christ, child of the day, the whole life is Tato Margona, Amatai, Al Margona, Nicosa. You got the Fatu. And the poor, you got money. The total you are here. Not the little you got for Ina, Tokato. Mawai. Tato Santo, Tato Mono, Tato Stalo. The Mamma, the Mario Mamma Fatolina, the Polina, the Mamma. Oh, Tato, and Mamma, the Giant Source One. Kay ina pera umakondo au kamile. Tabiai mako samana makua o makua moko e whaasoa lau kamile. Ia mako